Kajing persang fufran mida berpesngoi ke sur kinong sora khamtam kitu ki badon ni ke jingya dai ke bajan berkekarna sanju bilan jaka maumlu cera semen limited layeshem ye wei uri urang ba ubade wei ni kinong tre berem jaka MCCL uba Matthew Maudukam ubal jubat teng ru ke kedan director MCCL na kalian jaka hima sora ba ubade ru MDC berem hakisnem kakna isma nyep kundai terter. Uni orang bau la takran tinggi ke jinglong jong kani ke sarkar ke bamenta tak bau la kedau ke jing menti ber ke jing bam don mon setia banle halor ke jing ba ke jing kendo jong ke MCCL ulong badan bun ki da ke pelong kumni ku makalong mentai ke MCCL ke wei ke long ke jing bam don chu ki betrei hong ke jing rung ke politics na lor ki wei Kapten ba Matthew Maudukam materi lagi kam la jom minta ki por ke baman suang hak badan kong nadu gitu ki senam ke pagadang sedang kan ka semen factory men suang idang cek kum ka sang semen hak por ka government apa sang ki senam ndrabusan sedang litrai hadu kan da ai production rupun rio kum tu terter dengan resign no pada tu trong sa trai no lagi kam na jom kehadian gatu pada ka oleh enbab subun apa ka nega company kumulong trai nang ta pada kum member of trade union suki kum leader dong ka trade union tu nang tu pada nang ala resign nang tu ru ngadang continue kum leader dong ka union higat tu kan senam hadian gatu pada ila sumti no de kuai tengah yo kalam de banlong menteri ko kahima sora tengah kalang kahima kedon kan ka agreement bat kan company nomor ke lease ya kan ni jaka ka bakat ke factory ke yen ke wei ka kandon kalong ba nakalang hima ngendon wei director 100% ke bot nakalang kahima dei naka takadaw ng lakamlong enbol ha giniki kam ke biar day kan ka MCCL kajing ya ujong pi menta ke ele se ka ba penlong ya ka MCCL ban kan poi hadu uniu pot menta ban ong i ko makan kelem no ki babun ki faktor mo ki daw ki ba penlong ni kan ni ka ayo wat ka banang kong ka daw ri ha ki jeng lam jeng thu jong na ka dei ka jeng do no jong kan ka man siam ban ie ya rim tre ban minot ban stop na baro hat kiba ya dan benta ke stakeholder hapoka company ke kebaar kadai ka kajing bamdon kajing ketli nagaliang ke government kabajrong ba kadai ka ka story la da tandai lengkot kat bala hai ita ipon mo kabangas kwa banya thu hi habang akaran siapa ngane ka benta ka banang kong ka jing do no ka man siam trei karong ba hagi por ke ba man suang ngin mau ngem pa dalong song thu ba ya kini ki labor laws kum ki industrial dispute ki factor sa ki main sa ki nei kita ngidang su trei lalong no ngelong ro ka to por pat ju don kan no ka factory ne hapo ka siet asam ujungi tu senam kidon ki por ke batang teng hak banang kong yang ayo ban trai hang tie kom mahral hapo civil department ni trai kan nego tar supply teng hadu nda sai na dang don jing trai man mien yu tip jaga bertang ki ban ngalam ngasiam ro ba ki engineer ke de berket kya ta ki por mentang bagi straight yang ni jing trai ndai tang bagi hikai garo kom trai garo kom ta đây là cái chứng mượn, cái chứng phát hẳn đó. Không có cái lúc sau đó nuôi engineer của tụi mình. Hadian ba kalau ada kan cái erection stage. Di transfer no yang ni baterai itu. Sekali di absorb apa ke department buffer. Ke ayo absorb apa laboratory chemical laboratory yang kan company. Te hadian kat do kat benar tao engineer và cái doanh nghiệp số cái gì mà xem mới làm lã năng một cái vấn cả cái ông năng ngấm đâu thì chẳng hay cái rồi ông gì cái chủ cái miệt suy mấy gì không
ba maniu ya jeng nang ga jeng tem wat ka senam ha ban jauh besar ha ban dalun ke kita ke fikir penrung po ke jeng mod yang perhat ngai ban trai bat ngi jeng trai dai suki ke ne kam siam kadu no hado ba ka poi ba ki brio ke la sukwa be tang kata ka jeng yo ka ba he ka siu tulok kardan ka ba he kadon ka por ka ba gini ki ba khaddo karta gini ki bangi khat man shua ki astan engineer ki mechanical engineer ki kala ki chain slot gini ki destination ki yung manager dan rai ka basnosi bagi ta ka manager dakim la aban ai ka ta secretary ba ka bada pakar ka ta tambah kan mentoy be company te komjur wa ka por kan ni ka jinya ki kuma karen ki mensua kan ni involvement yo ni ka trade unionism kan ni ka jeng tiep yo ni ka jeng long literate yo ni ha ka liang ka be de ba ki ni ki le botos ki ai kataru ka de ka we ka pen long da ko we pan ya gitu ki membar ban sim ka bu hadu ba kem tiep kan perhat su ya ka trai ka ta la sulap miat no be tang ka ban sim ka bu gitu ki an ban ya kun be tang ya ki ba de ban yo ko da ban yo man toy la de kata ka we ta ke involvement ka jong goran ba da ko mo pi ya ki por ba man shua he what do industry minister nga kan ma ho ki por jong ba Stanley Nicole Roy kum tu dang long industry minister kan thut tang dian dang la te hi ula sim khia ya kan kam pat hado ka level ki jong ki forman lu khat se sport sekretariat begin wan batai ka ka daw ka daw ko ba ka ja ka jong thut sang ka production ki But kalau itu kita tahu beli ke suggestion ke KI, apa KI ke suggestion, urut keluar apa padiam. Ke hari itu pun kita nampak pada begitu kita ki, ada utara kita forman gini kita bela long well experience. Kita beri bela utara mensua apa ketika setok semen company. Kita nanti kalau kapal mau padan ke partition gila don tu. Ke markidai nang ni nasional ke kami kan ke factory ni ki won trai no ni te kum kita ge ki ai nor ha gitu ke por asurok sanero dang sistem pat long kan ke dang sulong single traffic ha ko por don ka kiet system kam long ma long mentang te ban kiet ini ki heavy machineries kini ki tai bro ka dang jen jaro ha nang ta de ki spare and stores padero dan sistem menio po asam. Nomor asam wan hapo ka commercial geography ki pule bagalong asam is industrially backward. Ke di babon ni nado ke store and spare habban ayo na Calcutta. Kenang ta pada nado kino ki mesin ro komot ke bahambun habban pa asi handa begidon kita ke engineer. Wana kaliang government minister ke semkhia hidela de Pan kita kejumut yang enggak kepada ban le. Kum kita ki technician pada bat kini ki kum ki forman supervisor ki bala adon lupa la kata ka experience ki ai ki jumut tambah ki orang ngidam kam ki materials hang ni ban yo. Celang yo ki materials ni lawan sana ni. Dia kata ki pi ka contribute ba ka jenglut ka duna nadu kapor nadu kabusar ka duna. Bat lawan yo kloy production kanika stoppage awas kaduna ke kini ki ki ba contribute na kamanta ba kanika factory ganyo no hagi du senem tikidon ki por na kam to ski letre gini ki engineer ki bahar paten na kita ki bawan hadian ro kidang minot ki system bat ngakan mau ha kapor ba uai teknokrat ba micro bla wala khlat non ta uyo ban pai do ka kardan ko managing director dai tamo na ke teknokrat boyo ban ba ke ne ka pos hagat ka por kani ka quality jong ka simen ka bangi penni nang ni kayo
Dengan dikawal rinun ot. Bada kata kawal ki ai hapo Madrid Spain. Ya kan dika simen ka bami na kan dika company. Bat hagi taki por kan ni company ka penbiang ya kan dika simen menjian baru khot kan Eastern region ni. Sedu Mizoram. Sedu Aronsal kumta terdar. Kita kada kejing terikam ka bomen sua ski pada. Na galiang ke government kanang hiar pila tip iha ka rukom. La long ha jaka bukan ni ka dek commercial organization. Kelalong lo kum ka political organization ni. Ha ka ba thung ye ki Sherman tangban penhun ye itu ki beriu ki bajok MLE ki bajok MDC. Lani ki supporter. Tak lang kadang ni kata kendon ke basong si ni am dah marah kadang ni ke jing sia kum kalom mat kadai kata ka boy ka root cause ka bawanra ya kan ni ke jing helem thum de kita ki brio ki bom dan idea ki bom dan jing sung thu ya kan ni company ngasong hapo ka pun ini keren bu kenu proposal me poi sunu ro te don hadu ka bakhandu isung wel bahasa manu tau ko pliu ko ran hong nya karan sepang ka ki ma sendiri sepang uklingkar sepang gini kita kerkom trekam pa factory te ong kita berkhoi pi karan ngam dan yung sung sui ukaran hong mo pliu gini sia pi hindai tang ba bakan ne ka sarkar siapan hun bariau kumta klam don yang parhan te hadian ka katu pada kerja kerja bakal nang hiar kan deka factory haka rukom terekam gulong ka haka ba kini ki engineer ki babuan na padang jong ki ban penhun ya ki na kaliang government kapan kalai kan destination bu de kardam jong ki ai kum ke manager manager electrical, manager mechanical, manager personal computer. But halor jong ki udang way chief general manager. Utau chief general manager, wong judan hapo site hapo factory. Ususong ba inche po office po salong head office. Kataro ko ikede kadaw. Niliaki na kabantakan na kaban chief yung head office ng salong sene. Ka factory ka dan tanggaway hindi. Wala ni bu head office salong. Ada kan don ni ka kamlong convenient ki ai ka daw ka balai ho ya mar ko asyong hasar babon te hak kita ki KP ki ba kata ya ki jeng ya be jeng ya ti jeng kan ka factory kalau adon ka por le ka ba ngalam bat ngasem dalam dia ba government ko ban react debate no ya kan ka pelat kala rem palan tengah ye keren usif jangan belajar ngong baik kan ka plan ka rem itu ka wet proses ngem dei ban pensi lang ka long kumno kat bakadang penmi ai kan ya kan mak ni dang diam soi dong da contribute kan ni ke jing mi ang piu wong baladang ile kan ta ka mot kan ka government ka dong palai ya kan ka pisah ka ba kan ya kan ka reactivation program ngihak man pasange no kan ni kaya kabun ngarai ka taruh kem sangam bat ke pensange no kan ka pelan ka barem kan ka wet proses ti sange ta mi segitu ki kan ka kejengkang ti duyong kan ka tai tu kan national crane tribunal kini tai berkhoi kadang contribute hang tu ki yo ada na ka tu tanda ka tu ka ndi ka daw tandra mantalar ki we factory private factory hapo jantai santai hadu mentang gila mania kamet i kata ka jeng le jong ka national crane tribunal kum do hang le kan kata kadau kadai hina government ka por ka jong mukul sama kum minister ka por ki siang ka pan pisana government uru su asia pisana te udon ta way washerman like por MDC jong ni we ada na po congress party ko to por
Uko yang awak ngalapan niyo pisah tu pemamai ke saya company. Untuk pisah pempanyo ke bah pemain berat serian. Menurut ai ni kan mentok juga ai sulong tang ban sila ka yo tu pisah. Kemudian timut i yang ban ai ni. Narai ba pi ai pisah. Lalu pemah ki kun runa re juga. Kelap miat ke di drop, kelap miat di ke. Te hang ni ko long kumtai. Te i perkau siu jana ya ro bah apa ban syong ban sa bo faktori ju don syong se po selong apa sang do ta kam kan ya. Chắc vậy cái ta cái chúng bấm siêu phía cái head office này rồi cái đấy cái người cái đào thì mà phần tròn ya cái này học thôi thế khi nó cái cái bây giờ cái balong vào rồi khơi cái đào tất ra cái đây là cái liên trong cả government hiện ngang làm cái vậy cái này rồi cái bà cái nó bị mặt cái giống gì nak ni ka sora konsensi nak sela konsensi di MLE di KMDC ro ika mungkin dan interest po kan ka factory kan re ila ban karan wiswa la daya nujur ya ki por ke baman suang ki badang siyo ya kan ka state Meghalaya ha ki to ki por sian na ko por kat bala ka jengele ka jongki ka long bonon ra ya ka tak ka tre ka ta thaulanti Puli kom gitu ki Meghalaya Essential Oil nang tak Meghalaya Electronics Corporation nang tak ke MIDC kini ke MIDC nang tu kini ka Meghalaya Minerals Development Corporation MIDC kum terter kiwan rai kini ki project baru khoi naga banta ban create employment dan dari ke bawah pangduat pada kalong bahaka makan do ngialum begini kenong sansiar ni puasa civil solution ngeli karena ni usia minister wa mentau kontrak sang man kaya obat dagan ko no kalat kanti plelat yang ingin ya terilang bat ai ke jeng arab nagalang ra sarkar bat ka sarkar rung egarpat bakan siam ni ke bangen ai jumut ban nang la ban revive yang ya kan dia jeng long yong kan ke MCCL uang dai mendang pisang em la ban dek tengah adu ngapai uput ban ya ngong la dau kapa jong le ha ka pa du kapa jong me ula ban penyat ya kan ni gong si minister kai kata wah ka pa jong le pada pen i gini jeng melawan penyat ya ke jeng perkat ma ya kata jeng a jong ka private sector kini kita ngapai satang bahkan sudetan nếu ấy tao private sectorวันsiam ni kan dia nomor mental ada tray ya kan ni kan phân luận raja ni rangkat bak ban sa semai ti ke factory tambah kawai ka advantage bo private sector ni ada kalau hang ni bagi raw material na dong hajan ketat do ada ni compare bak kuwi factory ke badan sispo ke mainland negara India sebab wan rak na duk jengai kini ki raw materials ya kata ngam ni antara ke bang ayu in manga deh ke belajar ni ka lomba ha bagi wan mi kini ki factory ke bathamai hang tai Hajentia Hills private factory tu wan mi gitu mo pi ong bakan dan competition ya kan ni factory ke Beladon nga ada ngami itu bakan lomsa maka ada yang kini ka factory ka ai ka production bun ubat-hiat ya kan ka simen na kan ka company namar walay kadaw ka way banang kong gari quality bat ka baar ka kador khamtan kalawan day ka kadaw hipa kita ki private companies dagan no quality ro kanyale heban panhalam ya kan kanang baka business yung ki kan progress ngai ila ka tao ngai ibar ka privatization kan kata ayo sengi pajwar ngi akam ni lada ka di private company ka government ka yo la ka jong ka revenue hi ngami bukan don kan kono ka jing kata andai ka daw tanrai ka lawan dai kata kadai ka indirect competition na kini ki company private company i ha kan ka sarkar ka bang sa ngai sih Nalwala ya keren kumta kan? Bolsien lah jupen
Mak ya karan hadu kata ke label ka bangala opai ban ong yu sim star wala do pa jo me ula ban panya kan ni bale mlawan panya. Tiga jubah Fungsi jubah kan menurut. jubah Jing semua bangunan bawan rai kan ni kat kembang pau apa kan ni ka memorandum jong kan ni ka agreement jo dia te abo siam bat kirang ba tu sem dia pun sia dia te bo sarkar bat kum ju ru ka jeng perhat jong kisuki political leaders jong ni kam ko jong khnam ha ma ki bai he tu kesenam kalom ba ban yaram ya ka jeng sta ya ka yo ka kot jong ni ka than jeng ni ka ba im bodo ka ta da ka jeng khai bat ki sikya border kemudian pakai Pakistan lagi sen ke Bonshua. Tiban Amerika ya kata ekonomi saat siap ke jong kibria pondra akan di factory ini. Kena kata dawe kada sikonsil ru ka involve lang hang ni. Kahima seorang, kahima mumlu ka involve lang ni government ka involve lang hang ni warok khai. Cekat ba mentah pada kata kajeng perhat pang kita keke berkhoi kedua. Pihang ni ke jeng kita hirong. Mensua dah baladu kata berkhoi ke kelawan ke ni ke company kelayaram kat tokat ni. Ke kadon kita kapur dang idang yo men try motion try diong khoi kelut kelempat don gitu ka. Jeng hang persya. Nagal yang ka National Green Tribunal. Ke ngidang la bantai kelut dang don ing tren kita. Tandai mentah berkhoi kita la do. Ha. Sementara si im kat tokat ni kat tu kan dia ngalak ban ong tantuan ti pas kan dia im nak kan ke terusim ban ong hi 100% dengan 4 poi dok mentar ro dia ngai iba de government ni kan ke terusim nak kam sim sia hi kata kata apa kan ka dong bat kan ke khan sora ke dong ami yu kan dalong hadu kata kata de ke babuan ni kelasia le hi nagi sinong kat pala manang penjana ya kan ni trai Sakaway ka daw, kabakak do, kabakak ni thu pi, kan ka daw giống ni. Ka daw yang giống ni, nakahima sora giống ni. Ke habakila jiat labo yang 100% kum director tu. Ngalai si ngalai sa. Tengi adat ya don bek deh ka to kapor banakati ka monglu elaka ro. Kio uwe director 100% ko kan ka buat. Unyu wa debit kawan lang. Terangkar ngat ngejio terilang. Teh ni kapor kata gomba Kisnem siwa bukan wanra kan ke jentron nilai persen. Man nyebut kan ke proposal bahkan dan ke way ke monitoring committee. Kawan monitor ya kini jeng trading sa ka man sisian man laka sibana. Ya kan ke komiti ni kan Tuk Sherman, Lani Vice Sherman, Mading Director, Mangi Arngut kini ki Local Director sang ni. Ini ada napok kota monitoring committee. So, hak sedang kata monitoring committee ke song ke khot dia lang tang siwa. But hadir kata MD Sherman Vice Sherman buat kemjulat por hak do ngia sai setengah rumah setang nungang kum director nagalang ka himas orang kan buat debit karuan lampung berpersen ya ka memulai lah ka dia kan dia monitoring committee ni lale kat balai dan tentang hadu ASEAN sebenarnya ngisyong ya kendu ikinong teri ya kini ki besar di ke bar khoi apa plan yang thi bat nya thao ka la ting ya wa ya ka daw ki ga panlong ya kan ga yu ni keli ni pertheu king ya sim bentar lang ka ta kinya karan bat ki cakala sedang wandur ta ke jamar sistem ni ada bat ki ta ki jing lam ki jing siam bat ki jing terekam ki jing ni khoi ni la bo ta report ka pu kalau kum do 50% la adam ke hamar kata kapur dan hakai masara kiwang no yang ada kum director 100% kila Abu Jali no director
kata kamu na tereng komiti ro kasubya la kerja rengai no kut no usaha sang tahu direktur perusahaan mulu tumla benda ye liu udang long thma udang chumti ka kam dang sisna warsnam he po am sel takam ta ka kadu ka dam no bat tangkat no tat he tangkum ba arwan ai lai manai hadian kata ba yap ta kamu na tereng komiti kan di ka pagre yo sangai no artan kita agak tokat ni terli kita hidung kan yang hiar hidung do yang dam dengan ni pak pemerintah. Dah gini kniat singi beladap weni gatos khana burim jok MCCL lepen klem no kabla pen pang not bat pendu mesim ya bun kinong song snong jok ni kathan ki basah ka umdum ayu bak sarkar jilla katmu banle bat kani karkhana du bilat ka baning kong tam nadu ki po jok sarkar Assam.